Muraho neza abakunzi ba Ruco TV, mugire amahoro y'Imana mwese aho muherereye ku migabane itandukanye igize ino si ya rurema, abari muri Afurika, abari muri Europe, Amerika, Aziya ndetse na Oceania, mwese turabaramukije abumva ururimi dukoresha, mugire amahoro y'Imana ndetse mukomeze munogerwe n'ibiganiro Ruco TV ibagezaho umunsi ku wundi. Abari muri burasirazuba bwa Kongo, abari mu biyaga bigari, mwese namwe turabaramukije tubifuriza kugira umunsi mwiza ndetse no gukomeza kunogerwa n'ibiganiro Ruco TV ibagezaho umunsi ku wundi. Hanyuma tunatanga mpore ku baturage bari mu misozi miremire y'umurenge ho muri Sud Kivu bakomeje kwicwa na leta yakabarengeye, leta ya Kinshasa, ndetse ubwo yazanye abandi bayifasha kubica nka leta y'u Burundi, leta ya Tanzania ndetse n'izindi zinuganurwa muri ibyo bikorwa bibi byo kwica abaturage. Namwe tubahaye pole rwose, mwihangane kubibaberaho, kubibabaho. Ibyo ngibyo bifite umunsi bizarangira rwose, bifite igihe cyabyo tukazabivuga nk'amateka. Rero reka twinjire mu makuru yacu yo ku itariki 21 z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi 2026. Makuru yacu arabagizwe n'ingingo z'ingenzi zikurikira. Turabwira uko imurenge hameze, situation imeze kuri aya masaha. Hanyuma i Bukavu turabwira uko byifashe hariya mu mujyi wa Goma, turaza kuhagera. Hanyuma turasoreza ku nkuru ya chef d'etat major cyangwa umugaba w'ingabo w'igihugu cya Kongo uri hariya i Burundi mu ruzinduko amazemo iminsi 2 yose, uruzinduko rw'ibanga rutazwi rwose, kuko umuntu nkuriya yasuye igihugu biramenyekana bikandikwa ndetse no ku social media n'ahandi. Rero ndetse n'izandiko ziri official za leta zikabivuga, n'ibinyamakuru ibitangazamakuru byose bya leta birabivuga. Ariko kugeza aya masaha ari hariya i Burundi, reka tuze tubabwire uko byifashe kugeza aya masaha n'ibyo arimo gutega hariya mu gihugu cy'u Burundi. Rero aya makuru n'ayandi tugiye kuyarambura, ntukekwe rwose uze kurekeraho urushinge kugira ngo amakuru yacu aze kukugeraho uko yakabaye. Tunagushimira wewe ukomeje kudukurikirana ndetse no ukaba warakoze subscribe ndetse na sabone bitewe n'ururimi mukoresha. Turagushimiye rwose, urubuto w'ingenzi ukomerezeho, kandi turizera ko ibiganiro Ruco TV ikugezaho bikunogera cyangwa biba byiza kuri wewe. Hanyuma tunasaba wewe utarakanda subscribe rwose, wihutire kuyikanda ukore n'ibindi byose bisabwa kugira ngo amakuru yacu azajya kugeraho neza kandi ku gihe, ndetse unateye kino kinyamakuru cyacu ingunga, kuko ikinyamakuru kivuganira ubwoko, nta kindi ni ukuvuga gusa ibibi biba ku banyamurenge cyangwa n'abandi baturage bose barengana. Iki kinyamakuru nicyo kigamije rwose, ni ugukomeza gusakuza. Hanyuma reka amakuru yacu tuyahere hariya mu Minembwe, hakomeje kubera intambara ikomeye, intambara y'urudaca, intambara yo kurimbura no kumaraho ubwoko bw'abanyamurenge butuye hariya mu Minembwe ndetse no mu nkengero zayo. Intambara imaze imyaka yagiye ihindura amazina ndetse n'ishusho n'amazina, bayita andi mazina, ariko kugeza n'aya masaha iyo ntambara yanze kurangira, nubwo umugambi wayo wayipfubanye warapfubye, ariko umugambi wo uracyahari kugeza n'aya masaha. Intambara twabwiye ko imaze imyaka 9. Intambara imaze imyaka myinshi, ariko iyo tuvuga kugeza amasaha, ni intambara imaze imyaka 9 yarahagurukiye abanyamurenge kugira ngo ibasenyere, ibakure mu gihugu, muri gakondo yabo. Iyo ntambara yishe abantu benshi cyane, inyaga benshi, abandi benshi irabasenyera. Kugeza n'aya masaha niyo ikomeje. Leta yatangiye ikoresha mayimayi biranga, ikoresha FARDC biranga, ikoresha FDLR biranga, yakoresheje Red Tabara biranga. Kugeza aya masaha noneho yahagurukanye na leta y'u Burundi, leta ya Tanzania, abashanshuro Wazalendo, FDLR ndetse n'abandi ko baravugwa ba Angola ndetse na South Africa. Abo bose nabo nk'abo bamaze kwinjira, batangiye kurwana muri iyo ntambara. Rero murumva ko ari intambara ikomeye ihagurukisha ibihugu bigera biyingayinga 10
murumva ko ari intambara itoroshe, ariko nubwo izo ntambara zose zabaye, habaye resistance ya Twirwaneho ndetse na M23 kugeza aya masaha barimo kuresista bakoma mu nkokora uwo mugambi mubi. Rero basubiza inyuma ibyo bitero byo kwica abaturage, basubiza inyuma abo banzi b'ibyiza, abo banzi b'amahoro, abo banzi b'abanyamurenge, abo banzi b'abatutsi. Rero Twirwaneho ndetse na M23 barimo kurwana bakinga amaboko kugira ngo abo baturage baticwa batarimbuka. Rero leta ya Kinshasa yahagurukanye n'abo basirikare bose, irangije ikoresha strategy zose zibaho zo kugira ngo ibe yakwica abo baturage, nubwo nyinshi zagiye zifeiringa, ariko n'izindi baracyarimo bazikoresha. Babanjije gufunga amayira yose amezi 3 hafi 4 arashira mu Minembwe, hatagera umuti, hatagera ibiryo, hatagera isukari, hatagera umunyu, hatagera amavuta, hatagera isabune. Ibyo bintu zose babaye amezi hafi 4 batabona ikintu icyo ari cyo cyose muri byo tuvuze. Murumva uko byari bimeze. Buce baraza bakata connection iracika kugeza n'uyu munsi ntiragaruka. Abaturage bo Minembwe bari mu kizima, kugira ngo ubone umuntu ni kibazo, kugira ngo uba wo kohereza umuntu ifaranga ni kibazo, kugira ngo umuntu abe yabikuza ifaranga afite kuri telefone ni kibazo. Murumva ukuntu bimeze, nta muntu wari kwigendana amafaranga mu mfuka, amafaranga yose yari ku matelefone, ugenda kugura ikintu ukishura na telefone. Ariko ubu nyine izo faranga zose zigwa mu telefone babuze icyo bayakoresha, ndetse murabizi ko bari batunzwe n'abantu bari hirya no hino, baba abana babo, abavandimwe ndetse n'inshuti n'abaturanyi. Abo ngabo nibo bari babatunze, ariko kugeza aya masaha muruvuga ikibazo kimeze, nta kantu na kamwe k'amafaranga anyura kuri M-Pesa babona. Murumva uko ibintu bimeze rwose, ibintu birakomeye hariya mu Minembwe. Rero bongeye kuzana izi za drone ziteye ubwoba, zingana n'umusenyi wo ku nyanja, bazisuka mu kirere cya Minembwe. Ubu ni kurasa gusa aho zigeze, ko zirica abantu, zasenyeye abantu, amazu yarahiye, ibintu byose byabaye ikibazo gikomeye. Barazana izindi ntwaro za zindi zimwe za kirimbuzi, nizo barimo kurasa abaturage. Amazu barayatwitse, ibintu byose abaturage barahamutse bo Minembwe kubera izo ntwaro bashinze hariya mu Marango, hariya ya za Bicumbi ndetse na za Mutunda, bazitunga za Karingi ndetse na za Bidego ndetse n'Irundo. Abaturage uciye ahangaha baramurasa, urimo gusoroma imboga mu ruzitiro rwe bakarasa, urimo guhinga bakarasa, utambuka wese bararasa. Nuko byifashe kugeza aya masaha hariya mu Minembwe. Ni jenoside yateguwe, imaze iminsi yarateguwe kandi kwirashirwa mu bikorwa n'izo leta zitatu twavuze, leta ya Tanzania, leta y'u Burundi ndetse n'iyo leta y'abivyi ya Gisegeti. Abo bose nibo barimo gufatikanya gushira mu bikorwa umushinga cyangwa umugambi wa jenoside bateguye, bamaze iminsi barateguye. Ni umugambi umeze gute? Ni umugambi ngo guca ingoma y'abatutsi, ngo bakureho Empire Hima, ariyo igizwe na leta y'u Rwanda, leta y'Ubugande ndetse na leta ya Kenya. Icyo mbese kugira ngo babishobore, kugira ngo babone uko babitangira neza, ni ukubanza gufata Minembwe bikaba siege yabo y'intambara. Ibibazo hagurutsa ibitero byose, kuko murabona hariya hariho n'imisozi iri hejuru cyane ku butumburuke hejuru, hariya ngo bashobora gukontorora ibyo bihugu byose bakaba babitera. Rero nuko byifashe. Rero tukurikiye ku ntambara zabaye ejo, kuko iby'iki gitondo turabimenya. Ejo habaye imirwano ikomeye cyane, ikomeye, ubwo leta ya Kinshasa ndetse nabo bose bayifashije cyane cyane. Ahubwo uko bimeze ubu nyine, leta ya Kinshasa ni nkaho irimo gufasha Uburundi. Uburundi ni nkabwo bwa nyiri intambara, nibwo bufite intambara. Evariste ufite intambara mu biganza byiwe. Leta ya Kinshasa kwiramufasha, ndetse na leta ya Tanzania, niko nje mbyumva, kuko niyo iri imbere, niyo ifite ingabo nyinshi, niyo ifite ibikoresho byinshi, niyo ihahaye ibintu byose, niyo irimo kubikora.
bagavye ibitero hariya mw'irembo ryo mu Bahindigiri, bagaba ibitero muri Mukoko, bagaba ibitero hariya kuri Karongi, bagaba ibitero hariya Mutunda, aho hose bahagavye ibitero ku munsi w'ejo, ndetse na za Bicumbi bagavye ibitero ku munsi w'ejo, bararwanye rwose karahava. Batangiye barasa ziriya ntwaro zabo zikomeye cyane, zariko zirasa cyane zikarasa kure, mu buryo abacu babashe nko kuzitaza, kuko n'intwaro mbi n'imbunda mbi zifite amabombe ndetse n'amasasu akomeye kandi yarasira kure. Basa n'abazitaje barabihorera, irarasa, irangije kurasa abahungu bararyamye barakatinga, baraza barasa ya ntwaro yari irimo kubarasa barayitwika. Hanyuma igitero cyari cyaturutse hariya za Mahindigiri, icyo baragikubise rwose, basuye batumva batabona. Igitero cyari hariya za Mukoko nacyo bagishuje bacinjiza Mukoko. Hanyuma igitero cyari cyaje za Karongi, ikintu bagikoreye akazi kabisa kandi keza kameze neza, kuko ni nkaho hatasubiyeho no kuvuga amakuru, kuko barabakatinze barabagota barabarasa karahava. Nta kintu na kimwe basimbukanye abo bahungu, kuko bahunze bakiza amagara yabo. Niba haragiye uwo kuvuga amakuru ni umwe, ariko abandi benshi bahasize ubuzima kandi bahakuye isomo, kuko bari baje guharara. Baraharaye rwose, hariya si iwabo, si ubutaka bw'iwabo, nta matongo y'iwabo haba. Hariya basekuru na basekuruza ntibigeze bahatura, nta n'amasambu bahagira, nta n'ico barimo kuhakurikira, uretse kuza kwica abo baturage gusa basinyiye kugira ngo bapfe. N'ubundi barimo kubica ariko ntibazabamara, nta muryango wapfiriye gushira. Barabishe i Rwanda, ariko u Rwanda kugeza aya masaha rwuzuye abatutsi no ku mutwe. Hanyuma n'ahandi hose bagiye babigerageza, nta muntu bica ngo bamare ngo bamutsembeho. Bazasigara kandi bazaba muri kiriya gihugu kandi bakibanemo ishema rikomeye cyane. Rero niko bimeze. Rero ku bitero by'ejo, umwanzi baramukubise yasubiyeyo, nubwo yari yigize ishano, ariko yaje gusubirayo atumva atabona, rwose. Kandi n'izo drone ze bari bazanye baje kuzihanura zose, barazihanuye rwose nyinshi ku bwinshi, kuko ubu nyine ubushobozi bwo kuzihanura burahari rwose, ubushobozi bwo kuzihanura burahari. Hanyuma andi makuru twumvishije nijoro rwose, mwijoro bavuze ko ni amakuru tudafitiye gihamya, bavuze ko hari ibitero byateye ku birindiro bya ziriya ngabo nyine z'Abarundi, bya bitero nk'ab'iyo bitero byabaye za Kisangani ndetse na za Kalemi. Biravuga ko hariya kuri Point Zero ndetse na hariya za Bicumbi byongeye kuba habaye ibitero, barashwe na drone tutazi ba nyirazo, ariko ngo zarabarashe, zishobora kuba abari izi n'izabo zabahindukiranye zikabarasa, zabuze kontrole cyangwa zayobejwe zikaza zikarasa iwabo. Rero ayo makuru ntiturayatohoza, ariko yaravuzwe ko hari inkuba zakubise hariya kuri Point Zero ndetse na hariya za Bicumbi. Ikindi tubibutsa nuko ziriya drone noneho bari bazikuye iyo hirya, bazizanye mu Minembwe neza, zari zifite icyicaro hariya hejuru yo kuri Karongi, niho zariko zihagurukira. Aha kuri Karongi haruguru hariya mu musozi, naho ngaho izo drone zariko zihagurukira ziza kurasa hariya mu Karingi ndetse na za Bidegu. Murabona ko ari hafi, bari bazizanye rwose bazigije hino, ariko bongeye kubasubizayo rwose kure. Ubu nyine bari iyo mu mashamba niyo bari, gusa turamenya amakuru iki gitondo ko wenda bagarutse, kuko ni benshi, bafite umubari ukomeye, barangana n'inzige. Murumva namwe ivyo bihugu byose, kuko Burundi bwonyene bufite abasirikare barenga 10,000, leta ya Tanzania ifiteho brigade yose nayo ni ibihumbi mu bihumbi. Hanyuma FARDC ifitemo benshi, n'ababare ba special force b'abahibu, Wazalendo, FDLR n'abo bashanshuro. Murumva ko ari abantu benshi cyane bafite umubari, n'umuza mumva babarasa bakongera bakagaruka. N'abandi baba bagarutse, ntabwo ari babandi, n'abandi, ariko bacu ni babandi barimo kurwana gusa, barwana bamaze amezi barimo kurwana, ni babandi, ariko bo barahinduranya, abarushe bakagenda, abagize ubwoba bakagenda, mu kubabona barimo kuruka ku mamoto bagera za Baraka bahunze. Nuko bimeze, abacu bo ntibashobora guhunga rwose, kuko ntibabifite
ibo bavuze ko bazarwana kugeza ku mutonyi wa nyuma w'amaraso kuko barimo kurwanira abaturage kandi barabahetse bari mu mugongo wabo, ntibashobora kubatererana cyangwa ngo babasige hariya umwanzi aze abice abamareho. Rero nuko byifashe kugeza aya masaha nimugoroba, nuko byagenze. Biravuga ko hari ibitero byabagabweho, zishobora kuba ari indege zabo zahindukiye zikabarasa zonyine, cyangwa wenda ari ikindi gitero tutaramenya, ariko n'ayo makuru tuyafitiye icyizere, tuyafitiye gihamya kuko yarayavuzwe nayo. Reka tuyababwire ko hari ibitero byabagabweho bimeze nk'abiryo bya Kisangani ndetse na Kalemi, bibasha gutwika ibintu byinshi, ibikoresho byinshi by'intambara. Nuko byaraye bigenze hariya kuri point zero ndetse na hariya za Bicumbi. Andi makuru avugwa hariya nuko basubiranyemo Wazalendo na FARDC ndetse n'ingabo z'abarundi biviriye ku businzi. Twabwiye ko Wazalendo ari abantu b'indiscipline, batagira gahunda, batagira umurongo, batagira umuyobozi. Umuntu wese ku giti cye n'umuyobozi. Bagira abajenerale ibihumbi uko bangana, ni nako abajenerale bangana. Uzubona ngo wapfuye ngo ni generale, wamureba ugasanga nta kantu wenda katazi no kwandika n'izina, watoheza na speech ngo kavuge, katogira gute, katambaye n'ikirato, kambaye silipa irimo umushana n'agati, ngo ni generale. Rero abo ba generale babo kubera ko ngo bahembwe ifaranga z'umurengera, umve ifaranga z'umurengera idolari 325 nizo kuri giti cyabo bo ngo bumva ko ari za miliyoni bahembwe, kuko bari batunzwe no kwiba no kunyaga nubwo batabiretse. Ariko ejo bundi leta ya Kinshasa yabahaye izo faranga z'agahimbazamusyi ko bishe abantu, bamaze abantu Uvira, byasenye abanyamurenge Uvira, bamenesheje abanyamurenge Uvira, babasahuye, bishe abaturage. Gisegeti arabahamagara abaga agahimbazamusyi arakabaheza k'amadolari 325 kubahemba ko kubagororera ko bishe abantu basenye basahuye. Abo arabahemba, arabafata, bahemba izo faranga, ariko nazo ko zirabakoraho. Rero bamaze kuzihabwa, abayobotse inzira y'inzoga baragenda baja mu Kanyanga, baza kunywa imbira, banywa ziriya nzoga zose abarundi bazazita ngo nibiyayuramutwe, barabinywa imitwe irayayuka. Barangije noneho batangira kurasana n'ababo, ndetse biravuga ko bagiye mu nzoga, baja mu ndaya, bagira gute ibintu byinshi. Umurongo w'akazi bari bafite barawuta, bamaze kuwuta bakorogana n'abandi. Ejo ngo baraye barasanye, ndetse barasana n'amabomba, imbonde nkuru bazikoraho, bararasana, abantu barapfa, barashira, abandi barakomereka. Iyo niyo nkuru iri hariya kuri point zero, kuko baje gusubiranamo bapfa ayo mafaranga bahawe n'umuyobozi wabo, umuyobozi w'amabandi. Ari umuririmbyi wigeze kuririmba ngo ni guverinoma de fou. Rero iyo guverinoma y'amabandi iyobowe na Gisegeti niyo irimo guteza ku kajagari kose. Rero baraye ngo barasanye, ariko twe nicyo twifuza, barasanye bukeya rwose. Iyo bari barasanye ntiyasigare no kuvuga amakuru, kuko nabo baje kwica abandi, baje kwicana abo ngabo. Rero umwicanyi, umwishi wawe iyo apfuye ugomba kunezerwa rwose. Umuntu nk'uwo nguwo ukurarira ku ijoro ngo akwice, iyo agize ikibazo ugomba guserebura, kuko aba ari umwanzi wawe. Kandi nawe mutanze kumwica, ugomba kumwica utamugiriye n'impuhwe, utanamubabariye, kuko nabo nicyo cyabazanye, baje kwica abaturage hariya mu Minembwe. Ngayo nguko uko bimeze kugeza aya masaha. Icyo tubabwira ni ihumure, kuko ejo bwije umwanzi arimo gukubitwa kandi amerewe nabi rwose. Bwije arimo gukubitwa, amerewe nabi rwose, yarakubiswe kandi ejo yaratakaje bikomeye. Rero reka dutegereze ko bongera kugaruka, ni kurya ari benshi nk'inzige baragaruka, ariko n'ubundi baratsindwa, kuko baje gutsindwa no gukorwa n'isoni muri kiriya gihugu, kuko baraharaye si wabo. Basanze abana bari mu ndyamo, abana bari iwabo, abana badafite ikibazo n'umuntu n'umwe, baza kubacokoza. Rero ugutsindwa ko niko kubategereje, naho intsinzi yo ndayo bafite mu biganza byabo. Hanyuma reka dukomereze mu ibindi bice byose hariya zacu hagati, uretse wa mugabo wapfuye kugeza amasaha
biracyacecetse indondo y'Ibuvira. Baracategereje ba bandi bazamutse bamaze iminsi 5 bari kuzamuka hariya kuwa Mundeni, bari kuwa Mundeni, bari kuwa Munanira, bari kuzamuka n'ubundi bararenga, ariko n'ubwoba bagize. Twabwiye ko babiteguye, barazamutse ku bwinshi kabisa, ariko ntibarenze, baracyari hariya kuwa Munanira niho bari, ndetse no ku Kirungwa barategerejwe kabisa, barategerejwe bazamuke neza, bazamuke biguru ntege, ariko bamenye ko bategerejwe hariya kugeza n'aya masaha. Barategerejwe kandi ntabwo babuhari. Bajane biriya bikoresho, babijane bizakoreshwe mu kubohora igihugu. Mujyi wa Uvira bakomeje kugira alerte, bavuga bohereza ya audio yabo ngo bimeze gute, ngo bimeze gute, ngo Kabunambo, ngo mu misozi. Batangiye kugira yegeregere, batangiye kugira ubwoba Uvira, batangiye kugira ubwoba Uvira ko barikanga imirindi y'amadubu n'intare za Sarambwe ko zishobora kubatahaho. Bafite ubwoba bwinshi cyane hariya mu mujyi wa Uvira. Ayo nayo turakomeza tuyakurikirane, tuzaza kuyababwira. Mujyi wa Goma ejo twababwiye ko bakiriye umushitsi komiseri uvuye muri Union Européenne, yaje avuga amagambo menshi cyane byo guhagarika intambara n'ibiki bararunda. Bariya n'abantu bari mu kuza kwiyerurutsa cyane, kwiyerurutsa gusa kugira ngo bumve, ariko nanga ikintu yababwiye coordinateur wa AFC, yababwiye ko twebwe turi tayari guhagarika intambara tukagana ibiganiro, turi tayari guhagarika intambara tukaja mu nzira y'ibiganiro, kuko twebwe turashaka amahoro. Nta kindi dushaka, dushaka intambara. Option yacu ya mbere ntago ari intambara, n'iya kabiri si intambara. Icyo dushize imbere ni ukugarura amahoro mu gihugu ndetse n'umutekano. Tuje mu biganiro, dusubire i Doha tuganire, turangize intambara. Nta kindi dukeneye. Tiri kimenyimenyi twebwe kibereka ko twe tudafite ikibazo, nikibereka ko twebwe amasezerano ya Doha twatangiye kuyashira mu bikorwa. Hari abantu twamaze kurekura, abasirikari 230 twari dufashe, harimo abamineri 41, harimo ingabo za FARDC, harimo wazalendo, harimo abagore b'abazalendo. Abo bose twagiye tubafata ku rugamba, twarabarekuye kugeza aya masaha, twarabarekuye, bagiye iwabo. Nk'abana twafashe bari munsi y'imyaka 18 twarabarekuye basubiye iwabo, bandi twabashize ku ishuri. Abagore b'abasirikari baratashe, abasirikare ba FARDC benshi baratashe basubiye iwabo. Wazalendo twafashe twabohereje iwabo, twarabarekuye ku mugaragaro. Rero ikibereka ko twebwe dufite gahunda yo gushira mu bikorwa ibyo twasezeranye Doha. Abo basirikare twarabarekuye, ariko leta ya Kinshasa kugeza n'aya masaha nta muntu n'umwe wacu irarekura, iracyabafite, kwirabatoteza, kwirabica nabi, kwirabakubita, kwirabica urubozo, kwirabacunaguza, kwirabacurira, iracyabafite kugeza n'aya masaha. Rero twebwe icyo dushize imbere, uwo ni Nanga, Colonel Nanga, coordinateur wa AFC, twebwe icyo dushize imbere ni amahoro gusa. Ntambara dukeneye. N'ubu nyine twebwe CCLF iyo bavuze ngo duhagarike turambika indwaro turazirambika, ariko leta ya Kinshasa yadutera tukazitora, kuko yo tifite kugarura amahoro muri yo, kutifite amahoro n'umutekano muri yo. Icyo ishize imbere ni intambara. Mujyi wa Bukavu hariya Kavumu ejo haje wazalendo mu masaha 9 saa 10 ashira saa 10, bashaka gutera ku isoko kugira ngo bahungabanye umutekano, baboneke uko basahura, ariko ubwo nabwo barabukubise, barabutengeneza, barabwirukankana. Nibwo abandi bafite intwaro mu mazu yabo, barabwirukankana burahunga. Ubu nyine umutekano wagarutse, umeze neza mu mujyi wa Bukavu hariya za Kavumu, hameze neza. Hanyuma rero twababwiye ko dusoreza ku makuru ya chef d'état major, umugaba w'ingabo z'igihugu cya Kongo, umaze iminsi 2 hariya mu ruzinduko mu gihugu cy'u Burundi. Murumva uko bimeze, yaje mu ibanga, nubwo byamenyekanye, ariko yaje mu ibanga. Ibyo barimo gutegura ni ibingibi, barimo gutegura kugaba ibitero baturutse hariya mu mujyi wa Uvira. Baturuke mu mujyi wa Uvira bagabe ibitero berekeza za Kamanyura, ngo baje gufata Kamanyura. Niko bimeze, barimo kubipfundikanya hariya i Burundi. Uwo mugabo amaze iminsi hari i Burundi, ari kumwe na Evariste Ndayishimiye ndetse n'abandi.
bariko barapfundikanya uko batera ibi bitero hariya muri Plaine de la Ruzizi banyuze mu mujyi wa Uvira. Ibyo ngibyo kandi bigahuzwa n'izindi ngabo z'abacanshuro 300 ziri hariya 350 ziri hariya mu mujyi wa Kalemi, ziri standby isaha n'isaha, bashobora kubabwira bagakora kuri za drone zabo bakaza kurasa hariya mu nkengero za Uvira, hariya muri teritwari ya Uvira, aho ngaho hari ingabo za AFC zafashe. Murumva ko leta ya Kinshasa ndetse na leta y'u Burundi bakomeje kuba banyura kuzimu, ariko nubwo imigambi yabo izi mu kumenyekana, ariko bariyo chini ya maji ko barategura uwo mugabo arabese hariya ameze nk'ibishindi biri mu ivunzi, niho abese arimo gutegura ibitero biri hari aza gutera hariya mu mujyi wa Uvira cyangwa mu nkengero z'umujyi wa Uvira hayobowe n'ingabo za AFC. Mwibuke ko AFC bayikuye mu mujyi wa Uvira bavuga ko bagomba kubahiriza CCLF ikagenda mu birometero bingahe, nibwo yagiye none bayikurikiyeyo, nubwo ako gahenge cyangwa iyo CCLF leta ya Kinshasa itigeze iyubahiriza, yasi itangira kugaba ibitero, kandi barya bari mu busabe, barimo gusaba ko AFC itanga umutekano mu mujyi wa Uvira. Kugeza n'aya masaha nta jambo baravuga, nta mwuka uwo muzuru barasohora, baracecetse ko barareba hirya gusa ngo barebe uko bigenda, bategereje ko barawocinga gusa sene aho ngaho, bumva ngo abantu bapfuye bakicecekera, tibigeze batesha iyo leta ya Kinshasa bavugiye cyangwa bafashije. N'ubu nyine barayishigikiye, bafashe ku kirindi kwirica, n'ubu nyine kwirategura ibitero. Ariko nubwo bimeze gutyo, nubwo amahanga aceceka, ntabwo umuheto wa AFC na M23 twirwaneho MRDP uzaborohera. Umuriro bafite umuriro mu maboko, niko umuhisi General Rukunda Michel Makanika yasizavuze, yaravuze ngo dufite umuriro mu maboko, kandi uwo muriro niwo uzadukiza. Rero uwo muriro bafite mu maboko bazawatsa kuri iyo leta ya Kinshasa ndetse n'izo leta zindi zabashigikiye, bazawumva nubwo amahanga atarimo kumva, ariko uwo muriro bagomba kuwumva. Rero mugira amahoro y'Imana, murakoze kudutega amatwi ndetse no kudukurikirana. Mukomeze mugira ibihe byiza, kandi mukomeze munogerwe n'ibiganiro Ruco TV ibagezaho. Hanyuma amakuru yacu nakagaruka mu mwanya, dushobora kugaruka tubabwira uko bimeze nihagira igihinduka. Hanyuma mugire umunsi mwiza kandi muhahe muronki.